ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, bugün 6 yanvar 2023 yıl. Qurshab qasiyatli elimiz bilan cho'g'liqda ummatga qo'ldan kelishini yordam berishga harakat qilyapmiz. Bugün o'shal очередной yetim jeslarga, muhtojlarga produktlar bera turgan kunimiz. Qo'ldan kelishincha Qurshab eline, jana butun Qirg'iziston eline, qolaversa butun dunyo yuzuna o'zimizning yordamimizni ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Bir tuğandar qayrımdılıqqa sizleri daha çakırıp ketemiz. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden bir qanan жақшылық qaytışına, bizden bir qanan insanlarga жақшылық қалышына, jana yetim jesirge başını sılap rahim ko'rsatgan insonga Allah subhanahu va taolo hukminden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beishte men shunday cho'g' bo'ladi deb o'zining muborak manjasini ko'rsatgan hadisleri var. O'sha har birimiz harakat qilaylik. İnşallah qo'ldan kelishincha mala konu komşularda qo'ldan kelishincha yordam berib, qishti kununda produktlardan mı, giyim kechakdan mı, kömür otundan mı yordam berishga harakat qilamiz inshaalloh. Hurmatli jamoat, Alloh taoloning hukmidan mala Mushroq Ahmad ko'chasida qo'ldan kelishincha elga yordam qilib harakat qilamiz. Biz jamoatimizda vaqtdagi xizmatda har doim ushul elning yurtning foydasini ko'rib, Alloh subhanahu va taolo razı olsun. İnşallah elçigi taqsimkor ol var dayım. Eldin dinin faydasını işletilen insanlardan olsun inşallah. Allah razı olsun. Bizim kayrımdılık işlerimizde kalıyorsa bugün yaş baldardağı Muhammed dağımla o Nazarbek dağı şunday yaşlığından başlap kayrımdılıkta özlerinin yardımını gösterdi. Allah subhanahu wa taala razı olsun. Vaqtdagi o'zdağı köşemizde kichkina şu yetim jeslarga yordam beradigan oqsoqoldarimizdan biri bo'lsin inshaalloh. Uzun koşmak olsun. Kumar mesle kalsırayla. Ha? Kumara. Kaçsın? Kumar mesle. Yo, mesle şu. Atik ol, mesle de artık ne lan? Yakın maçlar kaç? Ağzını çıkar ki, bagajcı hali başka petram var. Aynen.
Bismillah. Sen çok oturup fazla baskı koyarız. Bu urgan adamda sürap koygan bu damlagan benim beraber dekiz. Bismillah. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm. Assalamu Svet canabı. Nurtilek anne. Ha, Nurtilek amansın mı? Tınsın mı? Ha. Jaksın, söylebeyt ha? Yok. Amansın mı Nurtilek? Den soluğun jakşı mı? Allah Taala şifa versin. Küçülgün bolayla da. Ece bunu biz YouTube'ga çıkarıp çıkarırsın böyle mi? İkisini söylep koyun ortada. Ha? 8 kaska çeyin neme olganda? Tartıp koydum. Vakti oturlarımız desin. 8 kaska çeyin okugan mektepçi. Oradan tartımız. 8 kaska toluk tuttu da. Bismillah, elhamdülillah. Rabbi enzelni munzalan muargin enta hayrul munzilin. Allah Taala tinchlikda, amançılıkta, жақсылықта жолықтырсын. Allah. Bugün 6 yanvar 2023 yıl Kırgızstan қасиеттүү элибиz Кошоқ айылына жүрөбүз. Ошоған бир туугандай балдарыбыз, каларыбыз бүгүнкү күндө оор күндө жатат. Бирок биз бүгүнкү күндө канчаларын акчаларыбызды керек эмес жерге сарптап коюп өткөнбүз. Ошого келиңиздер, мына апасы менен байланышып туруп, ушул Нуржигитти дагы шифа болуп кетиштигине, бутуна туруп кетиштигине, келечекте Кыргызстанга эл жигит болуп, ак шумкар болуп, динибизге, иманыбызга, элибизге пайдасы тие турган жигиттер болуштугуна бир аракет кылайлык. Эгер кимде-ким жардам берем десе, ушул видеонун астына биз телефон номерибизди коебуз. Келип байланышсаңыздар, биз ушул үй бүлөк алып келебиз. Ким кандай финансовый жактанбы, кийим-кече жактанбы, продукттар жактанбы жардам берсеңиздер боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадис мазмунда айтат, жетим жесирде башын сыйлаган адам мен бейиште ушунда болот деген хадиси бар. Бир туугандар, бүгүн бизде мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүк барында жакшылык кылып алайлык. Себеп дегенде Аллах субханаху ва таала жакшылык бир гана жакшылык менен кайталат деген аяты бар. Ошого келиңиздер, бүгүнкү күндө ушундай бир туугандарыбызга жардам берелик, бутуна туруп Кыргызстандын келечегине пайдалуу балдардан болсун иншалла. Жакшы нелеби? Allah razı olsun. Nasıl? Maydalı bala. Ama bu alıp durmaydı. Bir aşığını veriyoruz. Bu başkasına veriyoruz dedi. Bu başka sizlerden aşık kalsa başka özür karındaşlarımızda gide turgan neyse. Atı cemaat usul vergen teyintipirin ardından da kılıp koldan gelirsince elibizge taratotaz inşallah. Uşu bir ton ecelerimiz karındaşlarımız vardı. Şu Kırgızstan'ın eli. Kuşap kasiyeti, kuşap neylin için ayalдар uşağa. Bundan bu yağına dağı koldan gelirsin jardan bere turgan olsa köp жақсылық болады inşallah. Uşağa bir dua alıp koysanız özünüz. Mayli, Allah razı olsun bergen ihsanыңарга, жамаатыңыздар менен баарыңар тынч болгула, ишиңерге ийгилик, денсаулыкта болгула. Ушу канча силер канча адамга кандай жардам көрсөтсөңөр Кудайым силерге берерин унутпасын. Ар дайым денсаулыкта болгула, тынч болгула. Allah razı olsun. Rahmet. Allah razı olsun. Bakın gidiyor. Buna adam gelmez.
Жақсылар өзі, тұрастарымыз, қылыстарымыз. болсын, Аллахтан бәрекелер берсін. Аз болса да бір көп орында көріп, Ештеңеден кем Алла болмасын. қалысын иншалла. Алла Ошо беріп отқандарға намаздарыңызда бір дуа қойсаңыздар болады бұйырса Ким иншалла. апетин жөнü. Бүт Қырғызстан жігіттері, Көбінше şu sapardağı balдар жөнөтүп өтөр. Мақұл. Қырғызстан жігіттері барды ошо. Алла разы болсын. Амин. Бағын тағын берсін, өмір денсаулығын берсін. Бала, ата, енесінен, бір туғандарын, жамаатымен тыныш болсын. Жолда сапарда жүрсе дайым жолдар байсалды болсын. Тапқандар құт берекелі болып, жақсыларға жұмшасын. Сіздерге де рахмат. Алла разы болсын. Амин.